Intino what ye koso hodom nintino Asante Regional Coordinating Council one more abra say you no so ebon pese obi hu se obi a eti motorbike so ene na maswase ene ne potem. Ashanti Regional Coordinating Council ene ede ya konsem ekodiama Alhaji Abdul Malik Azemgba na ono ekusase hene woni nkwenhyewa woshiaye kitawonsabo somene retoso edunumienu no emo ena Alhaji Azemgbe nipa bonfa wono etunitio ekunintino Ashanti Regional Coordinating Council ede emergency meeting bi hihye so wokwada kitawonsabo somene retoso edununan wa fimwa wono ede hwe ensensema ekoso ewobia hono ene kwan obefa so ede wonnan esifom enimene ya ebra wono ede won meeting hihye so wie no rexeki ede sansem wesi ene tudwa jedi kan ene se efri anajo no nson ekono anyade se wo mema ho kwan se obi biara ebetwi motorbike ewo empotemu hono de tosomienu ene se motorbikes bia wono eni enkrata ewo ho anase motorbikes a wono eni enkane a ewo hono anyade se wono ebema ho kwan ama wode edijuma ewo empotemu hono afin so sande tudwa se intertribal football competition a ekoso ewo empotemu hono editabo etoso a ene ho kwan se eku bia ehia se wono edi dwuma bi ekosi se rexek ebema ho kwan se obetumi atoaso afin so sande atodwa se rider bia ne ho kwan se obehye fugu ede asane motorbike so ekosi se rexek ebema ho tumi ekosi se rexek ebema ho kwan se wono enhye fugu emfantwi wono motorbikes a wo kire dia de ntia wono edi fugu aka woni nan se sanipa bonfo yi eye fugu na wono hye wode wonatuo ehye mu edidi ewudisem afin so rexek edi atodwa se wono ebeti aposifo ne asojafo edi egu monten so a wobehwe se bamba ho nsem ebeyere pampe se ne ebeya obetumi aboa abo enipa ne njapade ho ebae na ewo sansem hu na rexek edi anobansem kwama omanfo nyina se wonka wanakoma ento wono eyem esanse obeboa ama adwebere aba wono mpotemu a wote enimenu ya wobehwe se mra no enso ene wono ebedi na owe nyina mu no ode adesre nso eto omanfo nyina ne mu se obi wo mpono edi ama obi bia se wawo ensem bitimi abo maposifo hwehwemu a wono ye no akọ entem so no fabra na wono ebeda wase